Ambal nila, mas pinanamit pagid ang pagkaon kung parisan ini isang malamig-lamig nga coke. Ay, maayong adlaw Ilonggo. Sa otsaw pa. Salamin. Pak. And for today's video, ari naman kita subong sa may Festival Iloilo. Good news Ilonggo, napilian kita sang Coca-Cola for their second food mart with partnership ini sang Iloilo City LGU. Syempre besh, super perfect kit ini kay UNESCO City of Gastronomy lang naman ang Iloilo. A celebration of world's most iconic culinary destination. Ganun. And for our first activity, nagsakay kami sa Coca-Cola Food Mart Modern Jeepney. Kaupod ang mga fellow content creator nga mga maanya, gwapo, kag mga fresh. Fresh pa ba? Char! So, nagkadto kami sa may Barrio Inasal for our lunch. Ang Barrio Inasal, isa kasikat nga kalan-an diri sa Iloilo. Sa wala nakabalo, Chicken Inasal is a signature dish of entire Visayas region. Syempre, hindi kumpleto ang manamit ng mga pagkaon kung wala sang malamig-lamig nga Coca-Cola. Baw! Busog na naman ng mga person. So after na mo mag-lunch, balik naman kami sa Festive for an epic food crawl to the city's food marts happening at K-Town at Festive Walk Parade. And take note, this event start at August 9 until 10. Kag may ara naman sa sunod nga August 16 until 17 naman. And that's it. Thank you for watching. See you on our next video. Bye!